Om Swastiastu. Susuma untuk galah sane sampun kapicer ring titiang, majang ring ide dane para atiti sane wangyang titiang, semeton titiang sareng sami sane tresna sehin titiang, lan pemekas sane sampun ngamargiang upacara pewiwahan okan titiange. Sedurung nika, titiang jadi ngaturang pangastung kara, majang ring ide sangyang widiwasa, sangkani asung kerta wara nugraha iane, iraga iriki sareng sami presida memanggihin kerahayuan. Titiang mewasta anak agung Sri Amrita Sri Ratna, titiang pinakawantah ibu sane medue upacara puniki. Ika sane lanang, okan titiange mewasta anak agung Wahyu, ipun makarya dados CEO ring Rumah Sakit Bunda. Nika tala raben ipun mewasta anak agung Ratna, makarya ring restoran ring Nusa Dua dados koki. Sane mangkin titiang lagi ngebawasen antuk dudonan upacara pewiwahan okan titiange. Sane kaping pertama ring tanggal 30 Juli 2017 sampun kelaksanayang upacara pemadekan ring galah sia semeng ring Ubud. Selanturnyane ring tanggal 1 Agustus 2017 sampun kalaksanayang upacara mekala-kala ring galah sadasa semeng. Male bos, ling galah 4 saja jagi kalaksanayang upacara resepsi. Tetujuan mapikuran inggih punika jagi ngewentenang oke sane suputra. Inggih asa punika sembrama wacana antuk titiang, male bos ide dane sareng sami jagi pacang iring titiang membogos sematra ring perantenan. Yening wenten atur titiang sane nenten becik ring pikayun, titiang lunas pangampura. Anggih puputan titiang antuk parama santi. Om Santi 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 Om.